Pangan Jali. Om Swastiastu. Inggih idane pamiyarsa sareng sami sanedahat Wangyan Titiang penyuluh basa Bali Kecamatan Mengui pedap tangkil maka dimangkin ngaturang kidung aji kembang puniki kangge ritatkala upacara pitrayatnya pemekasnyane ritatkala ngreke galih. Inggih idedane sareng sami sanedahat Wangyan Titiang. Ringgala puniki wantah kadi punika pinaka pemah bahatur Titiang ngiring piarsa yang sareng-sareng.